Syakem khat arngut haka jingya ki ha Jerusalem na ka bentaka jingya te kular bat persya ya ka sorkar. Lakem ya khat arngut ki nong ya ki haki jingya lang persya sorkar bat ki bak kersian ya ka jingya te kular ha Jerusalem haka siningkong. Haka por baki pulit kila yale persya ya ki katto katni na ki ar hajarngut ki nong ya ki kenthop yau nong thau an. Ki jing ya ki kila long hapedeng ki jingja ki ba syarkai haka sain perthai. Haka ba mentirang badu jong kari Benjamin Netanyahu. Ula syakot haki pulit ban keli jingkeli kumba arken tae. Halor ka kenrum kenram kabayade bat ka jingyade jong ki nong yarap jong u bat ka Qatar bat arngut na kita ki nong yarap la syakem yakini ki jingya lang la penlong ru persya ya ka jing penlong jong ka sorkar ya ki ain bakongsan ki batmu ban penkelar radba ya ka tenat bisyar jong kari kat bakat dang yai deru ban bekam ya unong saj ain ugali baharaf miara bat uhe jong ka sinbet u roner bar barok kat badang penhe ya katma ha Gaza ha kabasan pokendai ngut ki nong syarabor ki dang syaset na pedeng ki bala syakem ha Jerusalem ha ka siningkong wei udai upara jong u arbel yahud u bala syapelak na ka jing syarabor ki sakhi ki laong balakem yo daka jengle donbor hadin baula tim yo pulit namar baula ailat yo nong yaki persya bandrung haka jaka belakang persya yaki weipat kinong yaki arngut kinong yaki kila syakem kat bakidang kanglat yaka begin highway ban yai kali rengkat bat kumba cispa ngut ki weipat daka babat yaka lama kabahe bat kabalatho kumno syapang ki nong sya rabor.